El-azan lügatta el-i'lam bildiru degen ma'ni bildirit. Ve azanu minallahi ve rasulih degende bu i'lam ma'nisinde. Yani bildiru şeriatta bolsa fa huve i'lamun mahsus fi awqatin mahsusa. Yani belgili bir çakırık belgili vaqtlarda şeriatta. Bu negizi sabit boluşluk sebebi oşul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşul Madinaga bargandan keyin qanday qilib namazga chaqiramiz? Elderni chaqiramiz deb. Oşonday qilib sahabalar bilan mashvara qiladi. Keyin bir qancha oşul sahabalar sunuşlarda aytiladi. Nasaralar o'shish chaqirsak beken, Yahudiler o'shib bo'q chalsak beken, je oşul bir o't jaqsak beken o'sha namoz uchurunda, je bir jelek ko'tarsak beken o'shul bergende peshin vaqti bo'lib jelekni qara o'shul jaqa churqab kelib bir qancha fikrlar aytib, biroq bayağı akırına jetpey keyin tarap ketip keyin kebir sahabalar an tushida ko'ratan. Tushida kelib perişte kelib oşul sahabaga to'liq azanды үйrөtүp, keyin al kishi kelib Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamga kelib azanды to'lig'uncha qanday uqqan bo'lsa shuni aytib bergandan keyin oşul eng to'g'risi oşul bo'lib deb keyin Bilal radhiyallohu anhu aytdi buga үйröt deydi. Bilal radhiyallohu anhu chiqib keyin azan chaqiradi negisi. Keyin oşundan sabit bo'lib bizga cheyin kelib yetadi negisi. El-azanu sünnetun. Yani azan sünnet eken. Jalpı fuqahalarda bu sünnet. Biroq kebirler vacip dağı deb aytgan eken. Azan vacip dağı bo'ladi deb, biroq negizi azan sünnet muakked eken. Jana bu İslamdın şiarlardan eken. Oşol jakta İslamdın musulmandar bar ekendigini belgisi dağı bo'lib turadi. Azan chaqirilib tursa, bu jakta musulmandar bar eken deb alda bir belgi bo'ladi. Bu jalp İslamdın bir bildirip turgan nerse bu oşol İslamdın şiarı bo'ladi. Ondan bilinip turgan nersesi bo'ladi. Lis salavatil khamsi vel cum'a, yani 5 mal namazga, cuma namazga azan chaqiruv sünnet. Buga sebebi alsiz 5 mal namazga azan iqamat aytpayli o'qu, bu makruh bo'ladi. Chunki makruh bo'lib qoladi, biroq namoz joiz bo'ladi, biroq karohiyat bo'ladi, gunohkor bo'lib qoladi. Kemchilikda bo'lib qoladi. Duna ma siwaha deydi. Yani o'sha 5 mal namazdan, jumadan boshqa namozlarga azan chaqirilmaydi. Ayit namozi bo'lsin, janoza namozi bo'lsin, boshqa qanday namozlar, tarovih namozi bo'lsin, ularga azan chaqirmaymiz. Lin naqlil mutawatir, seo mutawatir hadislar kelganligi uchun. O'sha 5 mal namozga azan chaqirilganligi, jumaga azan chaqirilganligi bir mutawatir dengelga jetgan. Shonduktan bularga azan chaqiramiz, qolganlarini azan chaqirilmagan. Vasifatul azan ma'rufa deydi. Azandan sıfatı belgili. Yani qanday azan chaqiruv, Allahu akbar oşul kelimelari al belgili barımızga. Ve huve kema azana al melekun nazil minas sema, asmandan tushgan perişte azan chaqirib bergandey al bardığı tushunukli deydi bizga. Ve la terci'a fihi deydi. Azanda terci' bo'lmaydi ekan bizim mazhabda. Tushunukli terci' qilinmaydi. O'zi terci' deb emlan aytamiz. Terci' deb ve huve ay yurji'a fayarfa'u sawtahu bish-shahadatayn ba'dama khafida bihima. وقال الشافعي فيه ذلك. İmam Şafii mezhebinde caiz ekan. Biroq bizning mazhabda bu caiz emas ekan. Terci' shahadataynni birinchi va uyni pas qilib aytadi ekan. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh degan qiqir aytgan ekan. Chunki birinchi va kebir bu jaqda bir muazzinlar unday bo'lib qoldi. Burada biz kelganda o'shunday qiladi ko'p. Keyda radioni qo'ysangizda birinchi pasroq qilib aytadi. Ashhadu an la ilaha illalloh, keyin uyini ko'taradi. Ya'ni birinchi ikki joli pasroq qilib aytadi-da, keyin ko'tarib aytadi o'shunda. Bizda tuzala aytilaveradi. Li hadis Abi Mahdurata anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam amarahu bit tarji' deydi. Bizda ko'rak bu hozir azan masalasida Bilal radhiyallohu anhuning böyle hadislerden o'shul kishin qilgan aytgan azanlardan olingan. Bu Abu Mahdura radhiyallohu anhu'nun hadisini İmam Şafii mezhebinde ko'ra bu kishidan olgan. Bu Abu Mahdura radhiyallohu anhu'nun hadisinde o'sha payg'ambarimiz tarji'ga buyurgan dedi. Tarji' qiluvga. Birinchi cho'la aytib, keyin qayra aytganga. Walan annahu la tarji'a fil mashahir dedi. Yani mashhur hadislerde, yani mashhur kelgan bizga yetib kelgan hadislerde anda tarji' yo'q. Hozirda ikki jol pas aytib, keyin ikki jol uyini ko'tarib aytuv degan anday narsa yo'q. Birele to'liq uyini ko'tarib aytilgan.
Sebep Bilal radıyallahu anh'un bizde ошол azanlarda ошондой kelgen. Bilal radıyallahu anhu peygamberimizin has azançısı bolgan eken. Keyin Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh doğruda da ошол azançı bolgan al kişi dagı. Ошол safarda da hadarda da ошо peygamberden daim жүрүp daim azan çakırgan eken. Al kişinin kelgen büt rivayetlerinde ошол tercih bolbogan eken. Bilal radıyallahu anh azanında. وكان ما رواه تعليما فظنه ترجيعا dedi. Ağa qanday deb жооп бересиңер? Abu Mahdura radıyallahu anh hadisinde yanında dese, mümkün bul жерде Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ta'liman ağa үйрөтүштүгүн себеп алып Peygamberimizге келип биринчи эле сураганда алlimni sunnatal azan деп. Мага азан айтууду үйрөтүң Расулуллах дегенде Peygamberimiz үйрөт ошол айткан риваятында ошо таржи болуп калган да ошондо. Таржи риваятында келген. Yani birinci Peygamber özü aytıp ağa ki iki жолу özü sekin aytıp баягы bas aytıp keyin andan keyin sen үнүңдү көтөрүп айтасың деп ага буйрук болгон болушу мүмкүн дейт. Себеп ал жакта кийин көбүрөөк кайталоо болгон болушу мүмкүн. Эки жолу кайталатып, кийин эки жолу айттырып. Бул азандын асыл азандан деп ойлоп калган болушу мүмкүн дейт да бул. ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح ويزيد في أذان الفجر يعني Bağımdat'ın azanında بعد الفلاح yani حي على الفلاح degenden keyin في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم degen kelimeni ziyade kılatken. مرتين iki jolu ziyade kılawız. لأن بلالا رضي الله عنه قال الصلاة خير من النوم حين وجد النبي صلى الله عليه وسلم راقدا Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uxtab jatkan kelsi uxtab jatkan eken الصلاة خير من النوم deb qiyqirgan eken Bilal radıyallahu anh. فقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا يا بلال اجعله في أذانك degen eken. Bul qanday hem жақсы söz eken. Uşun azanға qoşup ayt degen eken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. وخص الفجر به yani bul bağımdatqıla çekteldi hazır الصلاة خير من النوم degen. لأنه يعني لأن الفجر لأن صلاة الفجر جوسب وقت نوم وغفلة. بول وشل وقت يعني وقت الفجر بول uyku jana gaflet vakti bolat. Se uyku oşol keçenin ayağında öte tattoo bolat eken da. Şirin bolup ketеткен, turuş kıyın bolat eken. Onçu başında жақшы болбой келе береткенде bir oşol bağımdatка жақын öte uykudan turuş kıyın bolat eken. Başın көтөрсөң кайра тарта берет экен. Ошон үчүн бул бая гаплет вакыты болот. Wal iqamatu mislul azan deytem. Iqamat, yani qamat aytуу dagы azandын эле окшош болот. Биздин мазхабта ошондой эле болот. Yani azan менен iqamat окшош эле. Illa annahu yazidu fiha ba'da al-falah qad qamat salat marratayn. Болгону ошол حي على الفلاح تكين قد قامت صلاة iki jol qoşobuz. Hakaza fa'ala al-malaku an-nazil min as-sama. Ошол асмандан түшкөн периште дагы ошондой кылып үйрөткөн экен сахаба. Wa huwa al-mashhur yani bul asmandan түшкөн периште ошол айтылын үйрөткөн азан бул машхур. Yani rivayetler менен бизге жетип келген. ثم هو حجة على الشافعي في قوله إنها فرادى إلا في قوله قد قامت الصلاة مرتين. Biro uşul hazırga aytkan hadisimiz, yani qamat meselesinde de aytkan bul jakta da uşul hazır hadis alıp kelip jatan meşhur hadisler İmam Şafii'ge dagı dalil bolat. Al kişi jalgız aytılat deytken. Bolgonu qad qamat salatın marratayn iki jol aytılat deytken. Ve yeterassal fil azan. Jana ve yeterassal fil azan bizde yani tarassul kılınatken azandı şaşpay aytılatken. Yeterassal şaşılbastan aytu azandı. Yani uşul kelimelerini bölüp şaşbastan aytuunu aytılat. Ve yahduru fil iqama. İqamatta tezrek aytatken. Yahduru degen şaşılat degen. Yani iqamatta aytkanda tezrek aytılat. Yani azanda aytılbat tezrek aytış gerek eken. لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاهدر degen eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer azan çakırsan şaşpay aytkın, qamat aytsan tezrek aytkın degen eken. Ve hada bayanul istihbab. Bul bayan mustahab bolat eken. Ошондой кылып yani şaşpay aytуу, qamatda tezrek aytуу, biroq am teskerisi bolup kalsa,
Azandı da mesela tezirek aytıp koysam da bolat. Hem jaiz bolat, biroq mustahab bolbay qalat al. Mustahab şaşpay, bölüp kelimeten qılıp aytуу mustahab bolat. Ve yestaqbilu bihimel qibla deydi. Jana qiblaga qarab aytish kerak ekan. Azandı qiblaga qarab aytabız. Yani azandı dağı, iqamani da qiblaga qarab aytabız. Ekosunu da. Бұл негізі жалпы эле сүннөт, азан чакырганда кыблага карап айтуу экен. Себеби экөөсү дагы жалпы эле өзү дуа кыблага карап кылынган жакшы экен. Түшүнүктүү? Себеби бул азан дагы икамат дагы дуаны өз ичине камтыган болот, мактоону камтыган болот. Шахада, Аллах Тааланын жалгыз шахадатил бил вахдани ошону камтып жатат. Ошондуктан бул зикир кылган адамдар, дуа кылган адамдар кыблага карап отуруштугу сүннөт болот экен. Siz dua kılıp koyun deseniz kıblaya karab dua kılan jakşı eken. Dua bering dese kıblaya karab turup, oşol kıblaya karab dua kılış gerek eken. Zikir kılıp otursanız kıblaya karab zikir kılıp oturganınız jakşı bolat eken. Oşonda ele bul azam menen iqamatda oşol zikirdi Allah Taalaga maktoonu kamtıgan, duaga okşoş zikirler bolgondugu üçin kıblaya karab aytуу sünnet bolat eken. Jana bul ekөө namazga da okşoş bolat bir jagı. Namazga da okşoş bolat. Namazda kıblaya karab okuş gerek. Bul dagı oşo namazdan aldыңкы nerse bolgondugu üçin kıblaya karab aytуу mustahab sünnet bolat. Li'annal meleken nazil minas sema azzana mustaqbilal qibla. Jana oşol perişte dagı, baya sahaba tuş görgöndө kelip üretken perişte dagı kıblaya karab aytkan eken. Azanды, iqamany kıblaya karab aytkan. Walaw taraka al-istiqbala jaza li husulil maqsud. Kıblaya karab aylaytıptır. Misal azandı kıblaya karabastan aytsa hem jaiz bolat, biroq azırgıday makruh bolup kalat. Tushunuktu? Makruh bolat, biroq maksat hasıl boldu al menen. Yani bay azan elderdi namazga çakırdı, oşo namazga çakırуу, yani i'lam boldu da al menen. Biroq azırgıday çakırgan adam kıblaya karabagan bolsa, oşol makruh bolup kalat. Ve yukrahu li muhalafati sünnet deydi. Ve yuhavvilu vejhahu lis-salati vel-felah yemnatan ve yasratan. Keyin oşol azan çakırıp jatkanda hayya ala salah degende oң jaka, hayya alal falah degende sol jaka başını buruş gerek deydi. Yani yuhavvil oşol jaka qaratat hayya ala salah, hayya alal falah deb eki jaka qarash gerek ekan. Li'annahu khitabun lil qawm fayuwajihuhum bihi deydi. Sebebi bul qowmga hitap bolup jatat. Adam namazga çakırıp jatat, namazga kelgile deb. Qutuluğa kelgile deb al жалпы жамаатта ошол айылды чакырып жатат. Ошондуктан ал жака караш керек. Эки жака караган сүннөт болот. Wa in istadara fi sawma'atihi fa hasan. Eger ошол саумаада, мунарада баягы, күмбөздө ошол азан мурда ошол жака азыр ал жака чыкпайт, себеби азыр микрофон бар, башка бар, өнүгүп кетти. Ошол турган жерде азан чакырса жетиштүү болуп жатат. Эми мурда ошол микрофон жок учурунда ошол жака чыгып, ошол айылга, ошол күмбөздөн, бийик жерден туруп азан чакырган. Эми ошол жерден чыгып, ошол жерден айланып азан чакыра турган болсо, себеби анын ичи күмбөздүн ичи кең болуп калса, ал азан чакырса өзү эле кайта берет да бул. Ошондуктан чоң болсо бая башын чыгарып hayya ala salah деп бая bir порчкасынан ошол башын чыгарып hayya ala salah дейиш керек экен. Оң жака, сол жагына hayya ala falah деп ошол жактан айтуу ага сүннет болот экен. Yani ошондой кылса жакшы болот, мустахаб болот. Ва мурадуху, yani Muhammad ibn Hasan radıyallahu anh'un muradı Cami' as-Saghir'da kelgen. İza lam yastati' tahwil al-wajhi yaminan ve shimalan ma'a thabati qadamayhi makanahuma degan ma'noda ekan bu. Yani ошол bir jerde turup veya bir jerde ma'a thabat qadamayhi özünün jerde turup ele жүздү буруштук, оң жака сол жака буруу мүмкүн болбой калса, азыргыдай мүмкүн жеткизе албай калса, bir жерде эле туруп, анда кема хуа сүннет ошол экен. Негизи бая жүрбөстөн туруп, азанды bir жерде эле туруп, эки жака hayya ala salah, hayya ala falah bir жерде эле туруп айтыш керек экен. Эгер андай болбой калса эмне болот? Жүрүп барыш керек экен. Жүрүп баягы ошонун баягы бортчкасынан hayya ala salah деп кыйкырыш керек экен. Сол жактан hayya ala falah деп кыйкырыш керек дейт. Биан канат саумаа muttasi'atan дейт. Мына кең болуп калышы мүмкүн мунара. Fa amma min gayri hajatin fala дейт. Эгер андай муктаждык жок болсо, азыргыдай микрофон боло турган болсо, мукаббир саут бүт үндү бардык жерге жеткизип турган болсо, анда fala hajata. Ага муктаждык жок эман. Анда айланбайт дагы. Ошол жерде bir жерде эле ылдыйда туруп, азанды айтып жеткизип коет.
Al maqsad qisqasi bu yerda maqsad i'lam bo'lsa bitdi. Azamlarga jetkizib namoz boshlanib жатқанligini bildiruv negizgi. Wal afdalu lil muazzin an yaj'ala isba'ayhi fi udhnayhi bizalika dit. Yana muazzin iki manjasini ko'rsatuvchi qulog'ina qo'yib olgani yaxshi bo'ladi ekan. Amr an-nabiy sallallohu alayhi vasallam Bilalan radhiyallohu anhuni o'shaga buyurgan, li'annahu ablagh fil i'lam, sebab jetkizuvdi, boy azanni jetkizuvdi yaxshiroq bo'ladi ekan. Uni ko'proq yerga jetadi ekan. Quloqni javob qiyqira turgan bo'lsa, ko'proq yerga jetkizadi. Ani foydasi bor ekan. Va illam yaf'al fa hasan dit. Agar anday qilmasa, hozir endi qulog'ini qo'ybay turgan bo'lsa-da, mayli yaxshi bo'ladi. Ya'ni bal jetkizgani yaxshi. Agar anday qilgan bo'lsa-da, makruh bo'lmaydi ekan. Tushunibdi? Ya'ni qulog'ini qo'yib bo'lsa-da, makruh bo'lmaydi ekan. O'shani aytib, hozir mikrofondor bor, ani qulog'ini qo'ybaylar, masalan, Allohu akbar deb chaqira turgan bo'lsa, qulog'ini qo'lini qo'yib bo'lsa, aldan makruh emas ekan. Tushunibdi? Li'annaha laysat bi sunnatin asliyya dit. Sebab bu asli sunnatga kirmaydi. Qo'l qo'yib, qulog'ini masalan qo'lini qo'yib qilib, bu asli sunnatga kirmaydi. Bu boya hadisda zikr qilinmadi. Osmondan tushgan perishtada o'shanday qilmagan, o'shandaqdan bu yerda bo'lgan maqsad, ya'ni un yaxshiroq jetsin deb payg'ambarimiz Bilal radhiyallohu anhu maqsad ushul bo'lib yotadi. Ya'ni hozirgi uchurda boya unni jetkizuv narsalar bo'lgan bo'lsa, baga muhtojlik yo'q. Tushunibdi? Muhtojlik yo'q bo'lib, mikrofon bilan chaqirib qo'ysa bo'ladi. Yani bu joqda o'zi negizi azanni chaqirganda azanga javob berish. Azanga javob berib qanday javob beriladi azanga? Yani azanni muazzin azan chaqirganda o'shul muazzinga da o'shul azanga javob berish kerak. Yani o'shul muazzin aytib жатқан bo'lsa, yani ijabatul muazzin. Qanday aytib жатқан bo'lsa, o'shonday aytamiz. Chunki Allohu akbar deymiz. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna muhammadar rasululloh. Hayya ala salah deganda la havla va la quwwata illa billah. Hayya ala falah la havla va la quwwata illa billah deb aytamiz. Biroq o'shul yerda ijaba, ya'ni bil lisan bo'ladi, yo'sin bil aqdam bu. Yani azan chaqira turgan bo'lsa, yani so'z bilan javob berib qo'yib o'sha bilan o'tiraveramiz. Dengde kebram jo'sh til bilan bo'ladi degan ekan. Biroq keblar jo'q, ul aqdam bilan bo'ladi. Siz jurib borishingiz kerak. Azan chaqirgandan keyin o'shul jurib bor, o'shul joqda jamoat bilan o'qish kerak. O'shul chaqiriq bo'lgandan keyin o'shul joqqa borish kerak dedi. Keblar jo'q, ekonda jam qilish kerak. Yani til bilan da javob berib, putuz bilan da bosib borishimiz kerak dedi. Al mechit ichindagilarchi desa, mechit ichindagi o'tirgan bo'lsa, anda alar javob bergan bo'ladi. Hozir mechit ichida bo'lib, ol qaytarish alarga zarar emas dedi. Ya'ni o'sha azanga javob berib turishdi. Savol o'sha sirtdagilarga chaqiriq bo'lib yotadi dedi. Iza sami'tumul adana faqulu misla ma yaqulu al-muazzin degan payg'ambar hadisi bor. Ya'ni muazzin nima aytib yotgan bo'lsa, o'shani aytqiladi. Bizda o'sha azanni hozir hadislar bor. O'sha azan aytilganday, o'sha bizda aytamiz, o'sha eng yaxshisi bo'ladi. Misol hozir Allohu akbar desa jalla jalaluhu deb, misol ko'p yerda o'shul boyagi urfda o'shul bo'lib ketgan, Allohu akbar desa Allohu akbar deganimiz to'g'ri bo'ladi. Tushunibdi? Allohu akbar, Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha. O'sha muazzin ham narsa hadisdagi misla ma yaqulul muazzin deb, muazzin ham neni aytib yotgan bo'lsa, o'shani aytqiladi hadisda. والتثويب في الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة ديتم تسويب تاغ جاق شيكن ديس يعني التسويب في صلاة الفجر باغمدات نمازغا چاقرو بلداو يوزي تسويب ديگن رجوع قايتو ekan bundan maqsad o'shul baya chaqiruv, ya'ni hayya ala namozga deymiz-ku bizda. Azan chaqirgandan keyin bir qomatga cheni, namozga tush, kel, tur deb o'sha qiyqiruv o'sha tasvibga kiradi bu. Chunki o'sha tasvib, ya'ni hayya ala solat namozga, hayya ala falah deb ikki jo'l aytib qo'yib, bu azon bilan iqomatning o'rtasida bu da yaxshi bo'ladi ekan. Mustahab bo'ladi ekan.
Bul tabiinlerden doğrunda payda bolgan eken negisi. Namazga çakırуу. Bizde de oşu bur her жердин özünün şäherinin urfuna karap bolat eken. Özünün tilinde bolat eken. Çöntü? Namazga түшküle jigitler, namaz okuyuz. Kelgile dep kıykırуу oşol tasvip bolat eken. Kamatga çeyin bolgan çakırık eken. Çöntü? 2 jolu, 3 jolu boluşu mümkün. Adamdardın abalına karap bolat eken. Yani bu oşol müstahap bolat sebebi sahabalardan doğrunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğrunda negizde anday bolbogon. Biroq kiyingi azır alimlardan uçurunda bul. Oşol adamlardan abalı özgörüp ibadatка жалкоолугу көбөйгөндөн баштап ушул нерселер койгон. Tasvip namazga keldi. Azan çakırganda da ta'sir berбей kalıp namazga dep kıykırıp keyin oşol namazga çoğultuğa sebep bolgan eken. Ve kuriha fi sairi salavat dedi. Yani azan ve ikamet ortasından başka tasvip başka namazlarda makruh deyilgen. Çınıktı? Sebebi bu öz negizi bu payda kılgan degende özü peygamberimizin doğrunda da tasvip degen nerse bolgan. Bayağı Bilal radıyallahu anhuga dağı thawwib fil fajr degen eken özü. Yani bağımdatta çakırgın degen. Yani bağımdatta vaktun nawm ve gafla bolup jatat. Oşul bağımdatta çakır. Elder namazga çakır degen özü tasvip degen nerse bolgan. Biroq jari kılınbagan eken de bu. Biroq bağımdat as-salatu hayrun minan nawm degen bay kalimani qoşgondugu oşol jaktan bu negizi jalp ele hazır keyingi namazlarda 5 mal namazda kalgan 4 mal namazda wala tasvib fil isha degen peygamberimiz. Yani kuptanga başka namazda kандай çakırba degen. Yani ma'nahu bu yani hazırgı tasviptin manisi al-audu ilal i'lam ba'dal i'lam deytken. Çakırıktan keyingi çakırıkka kaytu. Azandan keyin dağı kaytılıp jatat. Ve hu ala hasab ma ta'arafuhu deyt. Yani ta'arafu kull ahli belde. Her bir şehir öz emnege urf kılgan bolsa, kaysi tilde bolsa oşol tilide çakır öğret. Qamat deb misal. Qamat deb aytish mumkin. As-sala deyish mumkin misal. Qamat deyish mumkin. Bu şol eldin baya mubalagasiga qarab, unda eldin jalqoligina qarab mubalaga kuchaya öğretken bu. Çünkü o hada tasvib en bu hazır çakıru bağımdı hayyal as-salah hayyal al-falah. Yani hada tasvib ahdasahu ulema'ul Kufa ba'da ahdi sahaba ditman. Yani sahabalar doğrudan keyin ahli Kufa'l galimlar şu nerseni tasvibni koyuşgan eken. Nege li tagayyur ahvalin nas adamlardan abalı özgörgöndügi üçün. Çünkü adamlarda abalı özgörüp jalqooluk kılıp ibadatка jalqooluk köýüp ketkende uşunu çakırıp adamlarga azandan keyin dagı çakırık kıykırıklar bolgan eken negisi. Ve hassav al-fajr bihi det. Biroq oşul köfe alimdары, yani Abu Hanife rahmetullahi alayhi, yani şagirdleri kıskası bul fajrga ele çekleşken eken. Kalganlardan da çakırılmagan sevalar gaflat vakti bolbayt. Şu bağımdat kala çekleşken eken. Lima zakarna sebebimiz liyana vaqtun nawmin ve gafla bolup jatat da bu çorda. Biroq vel mutaakhirun, biroq keyingi alimlar istahsanuhu fi salavati kulliha det. Bardyk namazda çakırsa jakşı bolat deşken eken. Li zuhuri tawani fil umuri diniye sebep dini işlerde jalqooluk köýüp ketkendigi üçün açık bolup ketkendigi üçün sebep 5 mal namazda peşinde de qamat namazga dep misal kıykırуу al jaiz kılışkan eken negisi. Oşo başka namazlarda oşonu koyuşkan eken negisi. Ve qala Abi Yusuf rahimehullah la ara ba'san degen eken. Abi Yusuf rahmetullahi alayh men de ziyan bolbayt uşunday dep aytıp qoysa jaiz bolat degen eken. أن يقول المؤذن للأمير في الصلوات كلها السلام عليك أيها الأمير رحمة الله وبركاته حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة يرحمك الله deb. Azan çakırgandan keyin azan menen qamat ortasida özünçe kayruluk kılıp koysa bolat eken amirge deb. Oşol 5 mal namazlardan barında degen eken. Ayyuhal amir rahmat hayy ala namazga qutuluğa as-salat yarhamuk Allah taala rahim kılsın namazga kel deb kıskası oşondoy dep aytıp koysa bul da tasvip. Yani çakırık bolup kalat degen eken. Al kişi özünçe eskertүү bolup kalat deytken oşol amirge, başçılarga. Emnege dese bul uşul musulmanlardın işleri menen maşgul bolup kalat da keyde bayağı bilbey kalışı mümkün eken.
сезбей калышы мүмкүн экен. Ошону эскертип койсо, кийин ошол намазга экен деп кайра кийин жамаатка келет, башка болот деген. Hatta Umar radıyallahu anhu ошол иши көбөйүп кеткен учурунда, халифалык учурунда бир адамды атайын ошол жак койгон экен, намазга эскертип турасың деген экен. Ошо намаз убактында келип тыктап, халифа намаз башталды деп ошол намазга чакырып турган экен. Дайым бир адамды ошол койгон экен. Бул да ошо тасвиптин ордундагы нерсе болгон экен, тасвип болуп. Бирок ошол واستبعده محمد رحمه الله ошол азыркы Абу Юсуф рахматулла айткан сөздү имам Мухаммад рахимахуллах баягы өзүнчө амирге, өзүнчө башчыларга өзүнчө бир кайрылык кылып коюш керек деген сөздү бул болбойт деген имам Мухаммад. Сол адамдар баары бирдей эле дейт экен. Камат деп жалпы эле айтып коюлунса, намазга намаз деп койсо болот, бирок өзүнчө амирге өзүнчө кайрылык кылуу لأن الناس سواسية في أمر الجماعة جماعة içinde var bir değil deytken. Ага өзүнчө кайрылуу кылыш кереги жок deytken. Yani umaralarda kıskası özünce hastaşlık mümkün emes deytken. Ve Abu Yusuf hassahum bizalik. Yani Abu Yusuf rahmetullahi azırgı başçılardı bulacakta özgöçölep. Ya uşulardı namazga çakırıp koyuş gerek. Degen emne gelse li ziyadet iştigalihim bi umurul muslimin. Yani musulmandardın işleri menen meşgul bolup, alektenip kalgandığı üçün kayle tafutuhumul cema'a. Yani cemaatalardan ötüp ketmeslik üçün yani musulmandарды işlerini menen çurkap жүрgöndөн kийин yani cemaattan da keç kalbasın mümkün esten çıkıp kalar başka bolor dep ali eskertip koyuu yani cemaat namazga çakırıp koyuu alarga jakşı bolot deytken. Бирок oyun külgü menen maşgul bolup жаткан amirlerge kanday kılabız deyt. Dese alarga çakırуу yani tasvip manisinde emir, amr ma'ruf nahy munkar kılуу manisinde çakırsa bolot deytken. Ve ala hada yani hazır Abu Yusuf rahmetullahi aytkan hazırgı yani başçılardı musulmandardı işleri menen maşgul bolup turgan başçılardı namazga çakırıp eskertip koyuu kazi menen mufti da oşoga keret deytken. Çünkü kazılar, muftiler alardagı bayağı musulmandardın işleri menen maşgul bolup alardın maselesini çeçip oşondoy bolup жүрgöndүgü üçün alar da keret, alar da eskertip koyuş gerek deytken. Ve yeclisu beynel ezani vel ikame. Yani azan menen ikamatın ortasında muazzin oturatken. Yani azan çakırgandan keyin kamatga çeyin bir vakt boluş gereken. Ortada oturuş gereken. Yani azan aytıp turup ele artkasından kamatты aytуу ol vasıl kıskası makruh bolot eкен. Çünkü azandan keyin kamat bilen ortasında azmaz bölüş gereken. İlla fil maghribte bir gana maghribte azan menen ikamatты ortasını bölbeyt eкен. Sebep biz maghribti kechiktirүү makruh bolot dep ayttık. Ve hada inda Abi Hanife. Abu Hanife rahmetullahi aleyh de kıskası bölbeyt eкен. Azanda aytты, arkasından kel qamat dile ayta beretken. Abu Hanife rahmetullahi aleyh. Ve qala Abu Yusuf jana İmam Muhammed rahimahullah yeclisu fil maghrib aydan celseten hafife deydi. Maghribte bir azmaz oturuş gerek deydi. Yani azan çakırgandan keyin qamatga çeyin bir azmaz oturat da keyin qamatты aytat deydi. Yani bayağı hutbanın ortasında oturat go, bir hutbani aytıp keyin hutba. Yok degende oşondoy bir oturuş gerek deytken. Liannahu la budda minal fasl. Sebep bul jakta ökönü ajratış gerek. Yani azan menen ikamatı ortasında bir vakt boluş gerek. İdil vaslu makruh deytken. Sebep ökönü koşup azanda aytуу ile artıdan ile qamatты aytуу bul makruh bolot. Bul bir ittifak eken makruh boluştu. Ve la yaqa'al faslu bis sakta deytken. Sakta menen bolboyt da deytken. Şenuktu? Li vujudiha beyne kelimatil azan. Sebep azanda ortalarda da Allahu ekber degende sakta da Allahu ekber dep ketse keyin bayağı azanды ele бүтүрүп туруp qamat Allahu ekber dep ketse bir ele sakta menen ajratıp koygon bolot eken bizde. Bayağı azmaz bir otursa keyin çınıgı bayağı ajratуу bolot eken. Ha bирок sakta bir ele bayağı demalуу menen ortasyny ajratıp koya turgan bolsok anda azandын kelimalariga ele okşoş bolup kalat. Fa yafsilu bil jalsa kema beynel hutbatayn deytken. Oşon üçin hutbany ek hutbanın ortasyny ajratkanday bir oturуу menen ajratıp koyuş gerek deytken. Bul jakta bizden negizi mazhabdan, Hanafi mazhabda bayağı Abu Hanife rahmetullahi aleyh de bayağı bağımda maghribden
Kıskası ajratadi deb жатат. Ajratkanda bil ittifaq. Biroq qancha ajratadi? Yani sakta menen ajratav, jalsa menen ajratav oşonda xilaf bolup жатат азыр. Çünkü bağımda şam namazgadan çakırgandan keyin oşol bir dem alганга чейин ajratav, je bir oturganга чейин ajratav, oşol miqdar oşolda bolup жатат негизи. Ajratуу канча болуш керек дегенде xilaf болду. Biroq ajratыштыгы bu bil ittifaq. Şam menen Şam'dan azan menen iqamatı ortasında ajratуу bolot negisi. Ve Ebu Hanife enne ta'khira makruh. Sebep Abu Hanife rahmetullahi aleyh yani keçiktiru, Şam'da keçiktiru makruh bolotken. Feyektefi bi adnal fasl ihtiradan anhu. Oşol keçiktirүүдөн saqtanışlyk üçün azmaz ajratуу bolsa bolot detken. Azanda ayttınız artmasından bir ele dem alıp turup keyin qamatda aytip kete beresiz deytken. والمكان في مسألتنا مختلف والمكان في مسألتنا مختلف yani az bizim meselemizdeki mekan bu Abu Hanife rahmetullahi aleyh'in taravıdan beri tutkan cevap. Bu negzi Abu Hanife rahmetullahi aleyh'in cevaptor var mı? Abu Hanife rahmetullahi bermegen bu. Düşündünüzler mi? Bunu Abu Hanife rahmetullahi aleyh'ten kiyingi alimler cevap bergen. Abu Hanife rahmetullahi usulunu qarab turup Abu Hanife'nin rahmetullahi ordudan atıdan cevap verip bugün. Abu Hanife'nin cevap şunday boluş gerek dep. Biroq bardыгы mesela Abu Hanife rahmetullahi bunda cevap berip anday kılıp bolğonu şondan çıgarışkan. Çünkü men al kişinin atıdan yani al kişinin tarabıdan cevap berilgen. Wal mekan fi mes'eletina muhtelif. Yani azam menen iqamat bir mekan bolup жатат. Al jalsatu beynel hutbatayn bil mekan bolup жатат. Yani iki mekan muhtelif. Ekö başka bir-biriga salıştırıp bolmaydı. Yani iki hutbanın ortasında oturup bir mekan bolup жатат. Azan menen iqamattın ortasında turup bölü al bir mekan. Yani ekö başka bir-biriga salıştırganga bolboydu. Bir-biriga qiyas qılganga bolbay qalat. Yani wal mekan fi mes'eletina muhtelif. Sebep bul jakta azandın jeri yani iqamattın ordundan je azır hutba menen ekөөgө salıştırsak bolot. Yani oşo başka je bolsum azan menen iqamattın ordu başka. Түшүнүктүү? Yani azan menen iqamattın ordu эки hutbanın orduga karaganda bul bir emes ekөө. Себеби bir emes degende karang azanda aytıp turup qamatты başka жерге келип aytıp жатабы? Misal azanda aytıp qamatты başka. Бирок hutba ekөө bir жерде болот. Yani hutban bir жерде hutba aytıp kayır oturat. Keyin dagı oşol ele жерде hutbаны ekinci hutbаны aytıp жатат. Oşonduktan ekөөнү сөзсүз ажыратып коюштук үчүн bir oturuş керек деген да ал жакта. Эки hutbаны ажыратып коюштук үчүн oturuş керек. Бул жакта отурушунун кереги жок да. Бул жакта азан чакырдыңыз сыртта, мечиттин сыртында. Кийин чуркап келип камат айтсаңыз бул макан башка болуп жатат да. Экөө ажыратуу ачык эле болуп калды дейт экен. Ошондуктан yani wal makanu fi mas'alatina muhtalif. Yani azan менен iqamаттын makani muhtalif болуп жатат. Эки hutbanын makani bir эле жерде болуп жатат. Ал başka маселе ал. Wa kada nagma дейт. Fa yaqa al-faslu bis-sakta дейт. Nagma da ошондой. Yani azanda iqamanın aytuуда dagы başka. Azanды şaşpay aytıp жатабыз, qamatты tezirek aytıp жатабыз. Бул экөө başka. Azan менен iqamat bir-birinden başka ajrat экөө ажырап турат. Azan şaşpay айтат экенбиз, qamatты tezirek aytабыз. Бул nagması da dagы, aytылуусу da dagы başka болот экен. Fa yaqa al-fasl дейт. Ошондуктан бул fasl sakta менен dagы түшүнүктүү болот эми. Ортодо azanda aytıp эле bir dem algandan keyin qamat aytıp ketse ekөө ayırma kılıp turat. Azan менен iqamat birге окшош эмес ал. Wala kezalikel hutba deyt. Hutbanda emes. Sewanın mekanı bir yerde bolup жатат. Bir ele bayan minbarda tur oşol jagtala aytılıp жатат. Al oşonduktan sakta менен ajaratkanga bolboydu. Al jak söz oturuş kerek. Bir hutba boldu, endi ekinci hutba baştaldı deyişlik üçün al oturuş kerek eken söz. وقال الشافعي رحمه الله يفصل بركعتين deytken. Azan yani azırgı iki reket namaz menen ajratат экен. Azanda aytkandan keyin iki reket namaz okuy turgan wagt ketiş gerek, je iki reket namaz okuş gerek. Oşondo ajrayt. İ'tibaran bi sayri salavat kalgan namazlarga kıyas kılıp şam namazında. Ya şam namaz kazan çakırgandan keyin iki reket namaz okuy turgan wagt boluş gerek eken. Keyin qamat aytılat eken. Wal farqu qad zakarnahu deytim. Yani bu azırgı ayırmasını biz aytıp öttük. Bul bayağı şam namazını keçiktiriu makruh bolot dedik. Negisi başka namazlarga salıştırgan bolboyt. Oşol sebeplerdi aytkanбыз negisi. Qala Yaqub
Yani Abi Yusuf, Yakub ibn İbrahim, yani Abi Yusuf rahmetullahi aleyh aytib jatadi: "Ra'aytu Aba Hanifete yu'ezzinu fil maghrib ve yuqim ve la yeclisu beynel ezani vel iqame." Abu Hanife rahmetullahi aleyh gördüm. Azan çakıratili, qamat aytatili, maghribde biroq ökövünün ortasida oturbaytili. Ve hada yufidu ma qulnahu. Mazı biz bu Abi Yusuf rahmetullahi aleyh'in rivayeti, bu Abu Hanife rahmetullahi aleyh'in bazı oturbadı degeni, bu azan maghribtin azanı da bu. Yani Abu Hanife'de oturuğu yok degendi bizge kuvvetlap jatadi. Bizden aytkan dalil bolup jatadi da. Abu Hanife rahmetullahi oturulbaydı. Bolgan bir saktan bilen qamat aytat degen azırgı sözübüzge bu da dalil bolup jatadi. Abi Yusuf'tan rivayeti bu. Ve annal mustahabba kavdul muezzin alimen bis sunnah. Yemi azan çakıruvchi adam qanday boluş gerek? Bu azan çakıruvchiga uşul mustahab bolat. Azan çakıruvchi adam sünnetni bilgen muazzin boluş gerek eken. Sünnet degende uşul azandın hökümlerini bilgen adam boluş gerek. Yani qaysi uçurda jaiz bolat, wagtlaryny bilgen, uşul şeriattın hökümlerini, şu sünnetlerini bilgen adam boluş gerek. Kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem ve yu'ezzinu lekum khiyarukum degen. Sizlerden en жақшыңар azan çakırsın. Yani sizlerdi ilimde öngör. Azan çakırsın. Li yu'ezzin lekum khiyarukum ve liya'ummukum aqra'ukum degen. Yani sizlerdi жақшыңар azan çakırıp sizlerden kıraat kıluvçuңar imamçılık ötsün degen. Peygamberimiz hadisi var. Jana uşul wagtlardy bilgen adam boluş gerek. Kaçan misal bağımdat vaqt keret, kaçan peşinin vaqt keret, al vaqtlar tak bilgen, oşonun ilmini bilgen adam boluş gerek söz. Her bir nerseye kiribide anı ilmini biliş özağı farz bolat. Qaysi nerseni başlayayım dese, bir adamды muazzin kılam deseniz, anı sözsüz al vaqtlardı tak bilgen ve özün işini tak atkargan, oşol azan meselesinin ilmini жақшы bilgen kişini koyuş gerek aldı. Bolbosa erteң vaqt kirbeyle azan çakırıp başka kılıp ortada musulmandardı kıynap koyuş mümkün. Ve yu'ezzinu lil faitat ve yuqim. Yani qaza namazlarga azan aytatken, qamat aytatken. Qaza namazlar bolup qalsa azan aytabız, qamat aytıp qaza namazlar oquyuz. Liannahu sallallahu aleyhi ve sellem qada al-fajra gadata leyletet ta'ris bi azanin ve iqametin. Sebep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ta'ris keçesinde uşul bağımdat namazı qaza bolgon, azan jana iqamet aytıp qazasını okuşkan jalpı sahabalar menen. Özü ta'ris dep uşul keçenin ayağında düşүүnü istirahat üçün, es alıştık üçün keçenin ayağında düşüp es alıp alaylık dep uşul ta'ris, yani arrasa ta'ris dep uşul wagtda aytılatan. En-nuzul fi ahiril leyl eken ta'ris dep. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soğuştan qaytıp jatkanda uşul Hudaybiye, bir rivayet Hudaybiye'de, bir rivayette Tabuk soğuşundan qaytıp jatkanda uşul bağımdat namazı jakındap kalganda düşüp es alabız dep, uşul düşüp bardık sahabalar keyin Bilal radıyallahu anh uşul jaka bayağı dejurlukka koyut, bir kişi da uktap kalat, uşul menen bağımdat namazı qaza bolat. Keyin al jaktan turup sahabalar jönüp başka jerge barıp uşul jakta darat alıp azan aytıp, qamat aytıp, bağımdattın qazasını okuşat uşul. Oşol jerde Peygamber azanda aytıp jatat, qamat da aytırıp jatat. Oşonduktan qaza namaz okuy turgan bolsa, yani azandağı, qamat da aytış gerek. Ve huve hujjatun ala Şafii fi iktifahi bil iqame deydi. Bu lazım bizden hadisimiz, ta'ris keçesindeki alıp gelgen dalilimiz. İmam Şafii'ge de dalil bolatken, al kişinin ziyanını, oşol qamat aytıp koysa bolat degen sözünü. Azanda aytış gerek, qamat da aytış gerektir. Yani birok bizde uşul köp bayağı kaza bolup ketken bolsa, anda başında azan çakırabız, kalganlarını keyin qamat etsek jaiz bolat. Anda makruh bolbaydı. Fa in fatatu salatun azzana lil ula deyt mana. Namaz kaza bolgan bolsa birinchisini azan çakırat ve aqama, yani qamat aytatken lima rawayna biz ayt salatul fajri gadatat leyletet ta'ris keçesinde azan iqamat aytgan. Ve kana mukhayran fil baqi in sha azzana ve aqam deyt. Kalganlarda ixtiyarlı bolatken, kalgan namazlarda qalasa qamat aytip keteberet, qalasa azan çakırbay koyetken bolbosa azan iqamat aytsak da bolaberet. Liyakunal qada ala hasabil adadid. Oşul qada adanın körünüşüde bolaveretken. Çönüktü? Yani bu qamat aytip keteveretken azara her birisi azan aytbayla.
Azan aytib qamat aytadi deganimiz o'sha qado ada qo'shish degan har bir namoz o'zincha qilib. Chunki har bir namoz o'zincha bo'ladi ekan. Qolasa qomat qala chektelsa bo'ladi ekan. Ya'ni qomatni aytib qo'ysak, boshida bir azan chaqirdik, keyingisida qomat aytib ketsak bo'ladi ekan. Sebebi bu Handaq so'g'ishida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 4 mal namozni qazo qilgan o'sha sahobalar bilan. Namoz o'qishga mumkinchilik bermagan mushriklar kelib. Bay Handaqdan sekirib o'tamiz degan al bilan kurashib Bag'dod qazo bo'lgan Qubtongacha namozlarni o'qish olmagan. Keyin Qubtonda o'zining vaqtida o'qishgan. Biroq o'shanda Bag'dod namozini, peshin namozini, asr namozini, mag'rib namozini qazosini o'qishgan. O'shanda birinchi azon chaqirishgan ekan, qolganlarda qomat aytib o'qiyvergan ekan. Chunki o'shundan anda qolganlarga qomat aytib qo'ysa da bo'ladi ekan degan. Hozirgi bizda va insha iqtasar ala al-iqama deb qomat qila chekdan qo'ysa bo'ladi deydi. Li'anna al-adana lil-istihdar va hum hudur. Sebebi azon chaqirishlik uchun bo'ladi ekan. Odamlarni olib kelishlik uchun bo'ladi jamoatga. Ular o'zi ushul joqda bo'lib turgan bo'lsa, bari cho'g'ilib turgan bo'lsa deydi. O'shandaqdan qomat aytib o'qiyveradi. Qazo namoz o'qishib yotgan bo'lsa jamoat bo'lib. Qala radhiyallohu anhu, yani musannif rahimahulloh aytib jatad va an Muhammad rahimahulloh annahu yuqimu lima ba'daha. Qolganlarni qomat aytib o'qiyveradi degan ekan. قالوا يجوز أن يكون هذا قولهم جميعا dit. Yani meşayihler bu usul İmam Muhammed'in usul sözü barın sözü buluş gerek degan ekan. Yani başında azan aytib qolganlarına qamat aytib ketadi degan söz. Bardiq bizden mutaqaddim alimlarning sözü buluş gerek degan ekan. Ve yenbaghi yu'azzina ve yuqim ala tuhrin. Yani azandı dağı, iqamatı dağı taza balda aytish kerak ekan. Yani daratli bo'lish kerak. Fa in azzana ala g'ayri wudu'in jaza dit. Agar daratsiz aytib qo'ysa dağı jaiz bo'ladi, biroq makruh bo'ladi. Li'annahu zikrun va laysa bi salatin. Sebebi zikr bo'lib jatadi, sebebi zikrda daratsiz aytsa da bo'ladi. Negizi. Bu namoz emas. Fa kana al-wudu fihi istihbaban kama fil qira'ati dit. Qira'at qilganda misol daras qira'at qilsa da jaiz bo'lganday, bu mustahab bo'ladi. O'shandaqdan agar darasiz aytib qo'ysa, ya'ni ani qaytarilmaydi negizi, o'sha azan bo'ladi. Bo'lgani bu joqda o'sha daratli bo'lgani mustahab bo'ladi ekan. Wa yukrahu an yuqima ala ghayri wudu'in lima fihi min al-fasl bayna al-iqamati was-salati. Biroq qomatni darasiz aytib, darat o'zal qomat aytib, darat bu namozga ketgan bu daratga ketib yotadi. Darat olib kelinsizlar, o'qiyveringizlar desa, unda makruh bo'ladi ekan. Bular qomat bilan namoz o'rtasini uzib qo'yib bo'ladi ham. Boshqa bir amal bilan. Va yurwa annahu la tukrahu al-iqamatu aidan li'anna ahad al-adhanayn degan ekan. Yani bir qiyil bo'lib jatadi, rivoyat qilingan ekan, bu Imom Karxiydan ekan. Bunda makruh bo'lmaydi degan ekan. Sebebi azandan bir turi bo'ladi degan ekan. Bunda azanda makruh bo'lgandan keyin qomatda makruh bo'lmaydi degan, biroq bayog'i makruh bo'ladi degan so'z al-qawl mu'tamad. Va yurwa da bir rivoyatda annahu yukrahu al-azan aydan degan ekan bu kishi. Azanda makruh bo'ladi degan ekan. Daratsiz aytsak azanda makruh bo'ladi. Li'annahu yasiru da'iyan ila ma la yujibu bi nafsihi dedi. O'zi javob bermagan narsaga chaqirgan bo'lib qoladi dedi. Sen muazzin odamlarni namozga tayyorlanishga chaqiradi. O'zi tayyormas ekan al makruh bo'ladi degan ekan. Sen o'shul oyatga kirib qoladi degan ekan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Sizlar odamlarni yaxshilikqa chaqirib o'zinglarni unutib qolasizlar degan oyatga kirib qoladi deydi ekan. O'shandaqdan bunda makruh bo'ladi degan ekan. Azonni darasiz ayta turgan bo'lsa. Va yukrahu ay yu'azzina wa huwa junub rivoyatan wahidatan. Ya'ni junub avvalida azon chaqiruv bir rivoyat bilan qisqasi al makruh bo'ladi ekan. Ya'ni junub avvalida azon chaqiruv bu makruh bo'ladi ekan. ووجه الفرق على إحدى الروايتين هو أن للآذان شبها بالصلاة. Yani bu joqda hozirgi junub menen daratsiz odamdan azan ikki turda bo'lib jatadi hozir. Yani daratsiz odam makruh bo'lmay jatadi. Junub odam makruh bo'lib jatadi. Yani vajhul farq, o'shaning farqining ayirmasi ala ihda rivoyatdan, ikki rivoyatdan birosida. Sebab birosida makruh bo'ladi deb jatadi, bir rivoyat ikkinchisi makruh bo'lmaydi dedik. Anna lil azani shabahan bis salah. Yani azan
namazga o'xshaydi deydi. Emne gitse baya takbir menen baştalып жатат. Yani kıblaga qarab aytılып жатат. Azandan kelimeler tertiptelip жатат, namazdan arkanlar koşuş. Yani oşol jaktardan bir okşoştuğu var. Yani namazga okşoştuğu var. Oşonduktan fatuştaratu taharatu an agladil hadasayn. Oşonduktan yani azandı bay eki hadasdan eng oğurrak ol junuptuktan taza boluş gereken jok degende. Duna khaffihima bay hadasdan hem jengilliginden şart kılınbaydı meyil. Darasız bolsa meyil dediken. Yani amelen bir şebahin. Bu jakta iki şebahka da amal kılıp jatabız. Yani namazga okşoştuk jagından alsak junuptan taza boluş gerek. Namazga okşoştuk jagından alsak meyil darasız jaiz bolat degen iki tarapka dagı amal bolup jatat deydi. Ve fil Cami' Sagir, yani İmam Muhammed'in Cami' Sagir kitabında "İza azzan ala gayri wudu'in" hem darasız azan çakırıp koysa ve aqama la yu'id degen eken, qaytarbaydı. Yani ökönde darasız aytıp koya turgan bolsa qaytarıp aytbaydı degen eken. Vel junub ahabbu ilay ay yu'id al-azan, yani junub eger adam çakırıp koysa qayra azanды aytуу жакшы болот деген экен ал киши мага. Мен ошону жакшы көрөм, ошо qayra azanды кайтарыш керек дейт экен жунуп адам. Wa illam yu'id ajza'ahu деген. Эгер жунуп адам yani кайтарбаса, yani башка адам кайтарып койбой турган болсо, анда да жайыз болот. Эмне келсе, максат hasıl болду. Yani адамдарды намазга чакыруу болду. Ал зикир эди. Ал ошондуктан yani ал чакырган адам yani макру болот, бирок негизи максат бул жакта жетти, адамдар намазга киргендиги убактын билдирип койду болот экен. Ammal awwal, jana azırgı uçurda misal oşondoy bolup kalsa bu. Misal iki jol azan çakırsa da adamlara fitne bolup ketişi mümkündür bu. Ne olur bu? Ikinci jol azan çakırıp dedi. Tushunuktu? Baya adamlar anday halat qaytarılbagan. Hem bir ele azır hem cumadel aytılınat. Başka namazda misal keyde oşun daras bolaya başkattan çakırabız dese misal kayra adamlar tushuniksiz bolup kalışı mümkündür. Ammal awwal, yani bu hazır qamatты, azandı darasız aytıp koysa qaytarbaydı degenimiz fali hiffatil hadas. Yani bayağı darasızlıktan jengil darası bolup jatat. Wa amma thani, yani junuptu qaytarış gerek degeni fa fil i'adati bi sebebil janabati rivayatan. Yani junup abalında qaytarış gerek degende iki rivayet bar eken. Yani bir rivayette qaytarılat degen eken. Junup eger azan aytsa qaytarış gerek degen eken. Yani başka bir rivayette yani bu qaytarıştığı mustahab bolat eken, buru qaytarış gerek degende da. Tushunuktu? Sebep bu zikir bolup jatat, zikir muazzam bolup jatat. Ulu zikirler bu azandın kelimeler ulu zikir. Bu dinden şiarı bolup jatat. Anın ululuğunu ketirip koygan bolabız etken. Junup abalanda aytsa. Ошондуктан qaytarуу mustahab bolat etken. Ekinci rivayette qaytarılbaydı etken. Emne gelse bu i'lam büttü etken. Vel ashbah, yani vel hak, yani hak bulacaktan söz ay yu'adal azan dunal iqame eken. Azan qaytarılat. Junup bola turgan bolsa azan qaytarış gerek deydi. Vel hak uşul. İqamet qaytarılbaydı eken. Tushunuktu? Lianna takraral azan meşru'un deydi. Biroq azandın takrarı al meşru'. Azandı qaytalanışlığı bar. Azandı bir jolu, iki jol aytsa bolat azman. Cumada da aytılıp jatat degендей. Bul bolgon. Hatta Osman radıyallahu anh doğrunda bayağı cuma günü ikinci azan koyulungan. Adam koyup etkende. Dunal iqama, biroq iqamet anday bolbogun. Bul gayru meşru' bul. İki jolu iqamet aytılgan, hiç kanday namaz yok anday. Ve kavluhu İmam Muhammed'in sözü, Cami' Sagir'da kelgen sözü. وَلَوْ لَمْ يُعِدْ أَجْزَأَهُ degeni. Yani qaytarbasa da caiz bolot degeni. Yani caiz bolot degen yani salat edet. Namaz caiz bolot. Sen azandı qaytarbadı. Namaz okuyuvergen, namazdan buzulavandı. Jo, namazın caiz bolaverer tabi. Namaz okusanız dürüst bolot. Hatta azan aytpasanız da namazınız dürüst bolot. Çünkü namaz buzulup ketpeydi. لأنها جائزة بدون الأذان والإقامة deydi. قال, yani İmam Muhammed'in sözü وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُؤَذِّنْ معناه يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعَادْ لِيَقَعَ عَلَى وَجْهِ السُنَّةِ deydi. İmam Muhammed Cami' Sagir'da kelgen sözünü ayal kişi dağı azan çakırat degende, ayal kişi azan çakırat degende emne bolot dese, al qaytarışlığı mustahab bolot. Yani ayal kişi azan çakırsa qaytarış gereken. Çünkü ayal kişi azan çakırıp koya turgan bolsa, öz ayal kişi azan çakır bolboydu. Eğer azan çakırsa emne kılabız? Yani qaytarabız deptir.
Hani başkadan azan çakırış gerek. Yani en yu'ad liyaqa ala vajhi sünnesi sünnet jolu menen kılıştığı için erkek adam azan çakırış gerek. Ayallar azan çakırbaydı. Bul da oşul atıp cünüp katıp buladı da bul. Yani uhibbu en yu'ad degan ki İmam Muhammed yani. Oşul ayal kişi de azan çakırsa men жақсы көрөм, аны кайтарыш керек ал azanды. Sen ayal kişinin azanı bu sünnet jolu menen bolboyt. Sen al ününü kötörse al jaiz emes. Ününü kötörüp azan çakırуу. Eger ününü kötörбей azan çakırıp koyom dese al bizde azan i'lam boluş gerek. Al jetişpey kalat. Ellerge jetpey, eller ukpay turgan bolsa jaiz emes al. Oşa zahir rivayede kıskası 4 adamdan azan mustahap emes degen eken. Yani 4 adam azan çakırbayt degen eken. Cünüp adam, ayal kişi, mas adam, jana ma'tuh, jindi adam. Çünkü azan çakırbayt degen eken. Çünkü ayal kişi azan çakırbayt eken kıskası. Eğer çakırıp kalsa da kayra erkek kişi çakırış gerek. Ya. Yaş balдар ушул балагатка жеткен жакшы болот озон. Түшүнүктү? Себеп анда да хилаф бар. Себеп алар дагы жаш сабий боло турган болсо азыр маътухтун ичине кирип кетет ал дагы. Себеп ал маътух, яни ла яқил да бул. Яни акылы жетпеген болсо себеп ал баягы азандын калималарын бир тартиптештип ката кылып коюшу мүмкүн, жайында болбой калышы мүмкүн. Kıskası ayaldarga azan dağı ikamet dağı çakırılbaydı. Çünkü yani azan dağı aytbaydı, kamet dağı aytbaydı. Bismillah'da namaz başlayıverdi. Çünkü وَلَا يُؤَذِّنُ لِصَلَاةٍ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَتُعَادُ فِي وَقْتِهَا. Namazdan vakti kirmesinden turup azan çakırılbaydı. Namaz vakti kirmeyle azan çakırılbaydı. Eğer çakırılsa kayra vakti kirgende kayra kaytarış gerekir. لِأَنَّ الْاَذَانَ لِلْاِعْلَامِ. Sebep bu azan bildiriyor için bulut. Yani bu namazın vakti kirgendigini bildiriş için bulut da. Doğru? Ve qablal vaqt tejhil deyten. Siz vaqtdan aldın çakırıp koysanız alarda adaştırуу bolup kalat ekens. Adamlarni adaştırıp koyuyorsun. Ne ola bolup ketdi eken deydi. Ve qala Abu Yusuf ve huve qawlu Şafii yejuzu lil fajr fi'n nisfil ahir minel leyl. Abu Yusuf rahmetullahi aleyh etken bu öz Abu Yusuf rahmetullahi aleyh. Jana bu öz İmam Şafii'nin de söz eken. Bağımdatda uşul keçenin akırgı bölügünde çakırsa dedim. Bağımdat vaqt kirbey turub azan çakırsa bolat deytken. Bağımdat vaqt kirbeyle azan çakırıp koysa bolat deytken. Li tawarus ahlul haramayn, sev ahlul haramayn Mekke Medine'de uşul azan çakırılat. Yani bağımdat vaqt kirbeyle azan çakırılgan. Oşon üçün çakırsa bolat deytken. والحجة على الكل قوله صلى الله عليه وسلم لبلال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا مد يده عرضا. يعني بارنا دليل يعني الحجة على الكل. يعني أبي يوسف قد إمام الشافعي قد ومن تابعهما قصقص بارنا دليل دي قوله صلى الله عليه وسلم لبلال بلال رضي الله عنه قال سوز بركة لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر. يعني كم پیغمبر بلال رضي الله عنه bağımdat qazan çakırba şul bağımdat sen açık jarık bolup olmayınca yani hakeza madda yedahu ardan kolunu manda qilib qo'ygan ekan mo'ljaqimda ag'arib kelmayincha azan chaqirba degan ekan. Biroq al jaqda harom ayinda aytgan ko'nchal azanlar keydi o'shul bayağı tahajjudga da bo'lgan ekan. Tahajjudga turg'izib azan chaqirilib, jesam sarliqqa azan chaqirilib o'shanday bo'lgan holatlar bo'lgan ekan. والمسافر يؤذن ويقيم لقوله صلى الله عليه وسلم لابن أبي مليكة رضي الله عنهما إذا سافرتما فأذنا وأقيما degan. Yani saparda bolsa da musafir adam azan iqamat aytatken. Peygamber uzun hadis var. Abi Mulaykani iki balası aytgan eken. Eğer sapar kılsaňar azanda iqamat da aytqıla. Yani azan iqamat aytilat. Fa in tarakahuma jami'an yukrah. Yani ökosunda taşlap koysa azanda iqamat aytbayla namaz okusa makruh bolatken. Li muhalafati sünne bul. ولو اكتفى بالإقامة جاز برو قامت أيتي بلو قام بولسا ميل جايز ديت كمس لأن الأذان لاستحضار الغائبين سو أذان قال جو غدام دارد çakırıştığı için bulut. والرفقة
Hadirun. Sebab şerikler var bir turat da saparda. Wal iqamatu li i'lamil iftitah. Bolgan iqamat namazı başlanganlığını bildirip koştuğu için bolat. Anda şerikler çoğula koyat. Wa hum ilayhi muhtajun. Ya moşul şerikler oşuğa muhtaç bolat. Namazı kaçan başlanganlığını bilse boldan. Çakırbasa da. Turup namaz başlayıveret. Sebab bir ele jerde. Fa in salla fi beytihi fil Misri yusalli bi azanin ve iqamatin liyakuna al'ada ala hay'atil cemaat. Eğer uyunda namaz okusa. Hazır misal Misir'degidey. Misal uyda kvartirasida namoz o'qib jatgan bo'lsa, al azam bilan iqomat bilan namoz o'qish kerak. Sebab o'shal ada jamoatning avvalida bo'lishligi uchun. Fa in tarakahuma jami'an jaza dedi. Biroq o'kunda azan iqomatni aytib Allohu akbar deb namoz boshlabsiz. Anda da joiz bo'ladi ekan. Emnega desa o'shal ayildin azani iqomasi ağa o'g'ilib tursa bo'ladi ekan. Egipetdegide hozir qamat aytganda, qiraatida o'qilishi mumkin misalan. Chiqmay qolgan bo'lsa, misal uyinda agar o'qiyim desa, azanni iqomatda aytsa yaxshi, biroq aytmasa gunohkor bo'lmaydi ekan, makruh bo'lmaydi ekan. Namozni takbir tahrimadan boshlab ketsa bo'ladi ekan. Qamatda aytib, biroq qamat aytsa yaxshi negisi. Liqabli ibn Mas'ud, sebab bu asar bor ekan, ibn Mas'ud radhiyallohu anhu so'zi bor ekan, azanul hayy yakfina degan ekan. Yani o'sha ayildin azani bizga yetishdi degan ekan. Ayildin azani bo'lsa, bizga yetishdi bo'ladi, yani namoz o'qiyveramiz degan ekan. Yani o'sha sebebi Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan ekan, o'sha Alqama radhiyallohu anhu bilan Aswad radhiyallohu anhu bilan o'sha uyinda namoz o'qiganda azan iqomat aytmaylar namoz o'qib turdi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu keyin alar so'ragan ekan. Yani azan iqomat aytmaymizmi deb. Deganda o'shan azanul hayy yakfina degan ekan. Biz muayildan azan iqomati o'g'ildi bizga yetishdi bo'ladi deb azan iqomat aytmaylar namoz o'qishgan ekan. Ikki shagirdi mana. Vallohu a'lam bis-savob.